sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 činjenica o Lionelu Messiju koje niste znali. Pa da počnemo. Prva je, omaleni Argentinac je odbio da igra za reprezentaciju Španije. Zemlja u kojoj je proveo veći deo svog života mu je 2004. godine ponudila da igra za njihov nacionalni tim ispod 20 godina, ali je Messi odbio ponudu rekavši da želi da obuče samo belo-plavi dres gaučosa. Druga, Maradonina Božja ruka protiv Engleza postala jedan od najpoznatijih fudbalskih poteza u istoriji, a da li ste znali da je istu stvar uradio i mlađi sunarodnik velikog LPB-a? Messi je postigao pogodak levom rukom u katalonskom derbiju protiv Espanjola 2007. godine. Treća, sve tetovaže na njegovom telu imaju veze sa njegovom porodicom. Kada mu se rodio sin Tiago, istetovirao je njegovo ime i otiske prstiju na listu leve noge, dok na levoj lopatici ima lik svoje majke. Četvrta, njegovu verenicu Antonelu Roccuzzo svi znaju, ali malo ko zna da je ona njegova ljubav iz detinjstva. Iako su zvanično započeli vezu 2009. godine, oni se u stvari znaju još iz dečjih dana, jer je Antonella rođaka njegovog druga, a upoznali su se kad su imali 5 godina. Peta, njegov debi za selekciju Argentine bio je prava noćna mora. Svoje prve sekunde u dresu nacionalnog tima zabeležio protiv Mađarske 2005. godine, ali bukvalno, jer je posle samo 47 sekundi zaradio isključenje i bio poslat u slačionicu. Bio je to jedan od najgorih debija ikada. Šesta, njegov nadimak je atomska buba, a dobio ga je zbog svoje visine i brzine, a ne zbog svojih krvopiskih sposobnosti kao njegov saigrač Suarez. Sedma, samo 18 država na svetu ima više stanovnika nego što Messi ima fanova na Facebooku. Čak 74.902.535 lajkova ima njegova zvanična stranica, što je više nego populacija Velike Britanije. Osma, Pep Guardiola je zbog njega naredio da se ukloni Coca-Colin aparat iz trening centra Barcelone, jer je Messi previše pio taj napitak čime ugrožavao svoju strogu dijetu. Deveta, svoj ugovor sa velikanom španskog i svetskog fudbala zaradio je žonglirajući pomorandže i teniske loptice svojim nogama. Jedan agent je poslao njegov snimak kako žonglira čelnicima Barcelone i oni su posle toga želeli da ga što pre vide na delu. Deseta, njegov prvi ugovor s Barcelonom napisan je na salveti, kada je imao samo 13 godina. Sportski direktor katalonskog kluba bio je toliko oduševljen njime da je želeo odmah da potpiše ugovor, a kako nije bilo papira u njegovoj blizini, napisao ga je na salveti. Tako da, to bi bilo to što se tiče 10 činjenica o Lionelu Messiju. Ako vam se svidio klip, ostavite like i subscribe, to bi mi mnogo značilo, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!